Evo in gremo, ura je 1:15, ob 2 moramo biti tam, to vedno se mudi, vedno imamo gužvo, vedno je ne vem kaj, tako da nič, gremo kar hitro v kombi in akcija. Dan 1. Smo v Logatcu na Game of Drift treningu, prvi dan. Danes je trening samo od 3 pa do 8 zvečer, mogoče bomo prej zaključili, ker imamo nekaj gum prištimanih, nimamo pa monterke, da bi monterali, tako da, ko bo zmanjkalo gum, bomo pa zaključili danes. To je zdaj steza, ki se jo sicer težko zdajle videti. Boste pol videli on board, ko bomo šli z avtom en krog. Vreme je, kakršen je, cel teden smo imeli skozi dež, tako da danes je, pa včeraj je ekstra, da je oblačno, pa da ne pada, ne. Tako da mogoče pričakujemo, da bo kakšen dež. Zato imamo tudi pač prištimane ene gume za dež, ostale so pa pač samo za skurt. Danes bomo probali par stvari na avtu, da jih probamo do jutra še kaj, če bo treba nujno kaj spremeniti. Zato, ker jutri je ta glaven dan, ne? Jutri je glaven dan, sobota, jutri se bo tudi prej začel, pa bo potekal čez cel dan, zjutraj imamo treninge, pa imamo pa derko. Zdaj ne bo šlo to po klasičnem sistemu top 16, top 8, top 4, to bojo zdaj povedali, ker imamo čez 5 minut briefing, tako da gremo kar na briefing, pa vam bom na briefingu še malo posnel pa pokazal, kako to poteka. Okay, free practice. Self-explanatory. As I said, the obstacles will not be available for today's practice. In tomorrow's training, you will have the whole obstacles. So today is more relaxed.
like fire, everything I touch I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop, cause the time just ain't enough, huh? I ain't never gave no fucks, I ain't scamming, you know black men, no blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. V glavnem, zdaj smo nekje na polovici treninga. Po moje, da bomo zdaj še majčkaj probali, ampak ne bomo čisto do konca treninga vozili. Bomo prej zaključili, ker bomo šli menjati gume. Tako da ne vem, zdaj pa sam še po moje practice. Ja, no, če jo. Dan, dve. Gremo. Skočimo noter v avto in gremo. Zdaj smo naredili 2 kroga, ne vem, se me sliša, ne bom malo bližji pričel. Pogruntali smo, da rabimo bolj nove gume, zato ker je še vedno malo mokro, temperatura asfalta so zelo majhne, tako da je grip ničen, pa še včeraj vse sprali, kar je bilo gume, kar je bilo nanešenka. Mogoče bo dobila steza grip in tam takoj izgubiš full gripa, ker je ta bela površina pobarvana. Upamo, da ne bo držal, da bo vreme zdržal in to je to, ne? Oni pa letimo dol po klancu, pa pola, veš, tukaj ne gremo okoli teh uver. Zdaj gremo na krog. Ko gremo v box noter, moramo vrniti. Oh my god. Prvo te povedi, a se kaj zaletel? Lej, moraš reči. Lej, Dario, voljo. Ja, no, poj, šukaj. Pa se tam nadolje. Vedu sem. Vedu sem, da sem počel. Prav, vedu sem, reči sem. Lej, nimamo kaj več. Čakaj, tega gremo, da bi sam stori. Ne, ajde. Stori, pa si zdaj. Tu se kraj. If 100 a left,
najjačji rally driver v Sloveniji, brat. Zdaj se bom posedel v njegov avto in se gremo ubit skupaj, brat. Tako da, a gremo? Ok. Joj, ajde, gremo. Prvi na kvalifikacijah. Tako da reč, gremo.
polovica top 20 je za mano, 2 kroga sta za mano. Zadev sem vse cone, pa vse tele ovire, samo prvega soda, pa drugega soda nisem pa čist približil. Parkiral sem v redu, žoga sem zadev, vse je bilo tako, kot so oni hoteli narediti. Se pravi, maksimalne točke. Ja, v bistvu sem dobil po moje skoraj maksimalne točke. Zdaj pa ne vem, vsi so dobri, vsi dobro furajo. Tako da bomo videli zdaj, kam me bojo dali po vseh vožnjah. Zdaj se pripravljam za naslednji ran, jaz sem takoj za Brdajsom. Moram še segreti gume. Pa malo se moram umiriti, ker sem čisto živčen. Zaželite mi srečo, to je to, gremo ogrevati gume. I'm way up, could never be under you. And I never move like a sucker. Came out the mud and the voice of the president. Look at my stats, I got you. I never came with the others, the one up the hustle. I'm
top 4 voznikov, tako da bomo videli zdaj, kaj bojo na koncu dvigi povedali. Je pa zelo na nož, glavnem. Zelo smo izenačeni. Bomo videli, kaj bo. Please come to the third place. Dobil bo malo železja, malo alkohola in malo papirja. Bravo, Lukas. Wonderful driving today. Na drugem mestu danes. Jaz pravim na žalost, fant se mogo še malo potruditi. Aleš Pogačar! Bravo, Aleš, moram te malo hecati, čudovit rezultat. Tudi on dobi malo plehovja, malo alkohola, pa en papirček, ki vam ga bo pol pokazal, koliko je danes si privozil. In pokal za prvo mesto. In s tem tudi čast, da je zmagal na prvem Game of Drift eventu v Logatcu gospod Kellner! Tu JZ 30. Najbolj agresiven voznik danes, sodniki so bili impresionirani, najmanj napak tudi naredil med vsemi. Tako da zasluženo prvo mesto. Sedaj bo še on dobil ta največji kos papirja. Pa naj vam ga razkrije, kako močne nagrade so na temule Game of Driftu. Mislim, da se je splačalo prideti voziti. Sedaj bi vas poprosil, da se rahlo malo umaknete od avtomobilov, da naš fotograf uspe dobiti vse tri fante in njihove avtomobile v objektiv. Uroš Oberdajcu mora imeti dati široko. Najbolj neslavno mesto, žal prijatelj pripada te četrto, ampak vozil si vrhunsko, avto dela, končno, no in zmagam naproti. Sedaj pa zalivanje! Je lepo so povečali to na soboto, vreme je zdržalo. Verjamem, da je bilo malo kaj narobe, z drugim tudi mikrofon malo štekal. Ampak vsakim eventom bomo končili.
Avto je sestavljal precej dolgo časa, tako da tole mu bo čudovita vzpodbuda za naprej, še tekmovati. Zdaj.